Arong lo, mane tumbor jana habar long sitami aprang ke papi ku badim sitami pini dason na kulin kithe dadak nang kapar jap long penadak nang pipi long lakini tumning arong piklo ne tum swahin penta dasila sara pantani tum churulo alangli dadak jana habar apan alangli ani kamat hat ajoini pini lason klem long kedam long aso kumin kibilong ajoini ni itum ningarong pik dasi ni tum sarapan ta churulo ni tum swahin benta dasi ansusi lason akimi akam nang klem thubom dia phansi puthot ni tum alang tum sarab tum hanta chuni ri dondo nang itu media abutong hanta nilihin mati ni tum dak di piara solo ahin pen mati ni tum teacher ahin pen tame ningarong lo labang so akomlin mati lada di pi arada long bojana arada long so khanda kai tension ti akomlin nang ke ilong ke alang phan sujo sara phani tum suri akadom pajirula chorori unte di sini tum ningarong lo pinila sebang so kumlin kang kulong pakai ini tum di piara solo himbedan ningarong siglo chorolo du sang sing ti amhang ke thek kan haroi sira krek ko chokarni dak le tum di bordan awara long du sang sing ti kumlin kepada panggola kasi amhang ke thek ni ton konse ini maksud kumlin ku kono sira maksud kumlin kan ku along tombun tum dak karbi kita ngasong may pu sing di lakan karbi ramai function ba kaya on teron penting lok dak kenangan kun kepado dak di hawararap dak penting lok dan hawararap stami itu ngasong si pini ngasong pini ke rusen sing pisi dak kewang nang kisun lo posisi tundak alhi sarpo tamo bacu halu hi tamo pere dum pak konta penangsuang pek pompek alhi sarpo lo la rusen sing tilo alang nang kisun lo alang silang lelo aje kado itu an nang ke ini ke kecitong dunuan po sih aje kado kami fantame man peng lo hip de lo alhi sai de lo kado ita lalu isi la pena kodak sini la langsung kang kupon along cengsi itu karbitur po tung selang kan milu ke kilo la masuk kana kia to karbitur po itu karbithaya kur po tung do ana kurusa tum se apor bang 60 la kan non kado kali lang kana hibumi cupi harga ke cuhang la masuk dolo lalu la si bangso kumlin itu art and culture department kami Thomas council la bangso department la sikit pon lalu la si itu nilipulay po bangka karbiang long kinang atok anu po bang likuran nama kinang sorat di mana bangka itu rusan sing pi kumlin man pada sini isiau itu ke sini lo so prang da sini ni tame ang bonglong masih kecing so dulu lang pan sort karbi hey pulo ba pulo pulang tu ke hokon masih hokon da pi bangka nang bangka itu karbiang long hok tame tabang so kumlin ke parja pa kenang sop itu ati uwi gimi tum alang hirumi suhang nai tolong nai tum padu tahu kalau isi la sila bangso panel tum kideng pon dulu karbi la Thomas Council Art and Culture Department pen nasi kiwangilangan kan ke long kombak tum alang li kumlin ke parja po ni ke sisi konmek padu lalu la si alang li join si tum pini karbi ang long ba tum hawara hapat ma tum hey kecil lebih hey lokali pun dan tum sini lo pergi mono tum karbi hey tum mana di kapek situ salah solong di kapek kanong kidu cihik jam so nang pangrum ke alang li cukamar klembom hud alang li na pangrum polam cari dong lo so teng si pini ana mak alang li long so amang heman tengten alang li anek sedia visi tum karbi wong na mikir hills bisa hawar along ri tum celong dong na solong ri sena so bangun pini li tum karbi long tum karbi kay ni siku dong lo basin cagak dong lalu nasi alang li pan so se kartu nangi uwi gimi tum ta so se alang sa kacini kanang sot alang li klem kita pija kay pangrum alamang so ke charli nangi lampi sini li kate kana chili